Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatihi amma ba'du. Samahatal ulama adal kiram, ashabal fadilah, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, wa nakhusu bidzikri ajudan simulja Kiai Haji Bukhari Muslim Sirabu Epon dari Sampang, alladzina sami'na wa ata'na. Asarang seteja para masyayikh selain si abdi tak bisa nyebut tong para setong asma Epon. Namun tak ngorang rasa hormat terta'zim abdi dah. Seseteja na abdi na amal ja'aki tar amal ja'aki serang ajunan Epon Allah subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah sedalam hal Kak Dinto, Bapak Kepala Desa Duka Timur, Simulja Haji Lutfianto, asarang seteja perangkat-perangkat Epon. Sejuga dan abdi na amal ja'aki rombongan Jamiatul Hadrah Al-Banjari Barakatul Osman. Sejuga dan abdi na amal ja'aki seteja para rabu, para oncagan seputar adom, sesami-sami para juga seseteja na abdi na amal ja'aki tar amal ja'aki serang ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Gabiti seteja lalampan epasemuan malam aris semangkin Kak Dinto sangat pantas terpatot abdi serang para ajunan seteja keangkui ngoncu aki rasa poci tersekor kehadiran depan Allah subhanahu wa ta'ala sekadimba kalaban limpahan rahmat taufik hidayah sarang mauna epon abdi serang para ajunan seteja kesempatan malam aris semangkin Kak Dinto ekarsaning mereka sokani sarang ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala keangkui aki pangki bermawajahang bersilaturahim dalam tempat Kak Dintong bedangka nyampeteni dari panyopre rabu engki Kak Dinto keluarga besar Haja Arba'iyang dan Haja Syafi'i Karim sekadimba maksudul a'zam gautar rabu para ajunan seteja engki Kak Dinto ngemesiah doa maufirah atas almarhumah Hajah Siti Zahra Ni'a binti Muhammad Sahir sekadimang kantos malam are semangkin Kak Dinto ampun dapat saya buare dari pasetana epon kalaban arapem terpemuji doa da kajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantermuka almarhumah Kak Dinto ela perseteja tu satu sa epon esaba tempat selangkong parjuka yakni sorkan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya mujibat sa'ilin. Salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Ngereng sami-sami tetap ataraki dekat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadima beliau ampun anatah terngacum abdi nasarang para ajunan seteja minad dhulumati ila nur minas syirki ila tauhid sekati rasa aki abdi nasarang para ajunan seteja kesempatan malam hari semangkin Kak Dinto kalaban arpan malar matermuka abdi nasarang para ajunan seteja Kak Dinto ia aku umat epon beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarakengengah syafaat epon langkong-langkong syafaatul udba fi yaumil jaza wal hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para rabu para oncangan seputar adom seabdi na amal ja'aki bil ikhtisar abdi na minangka pemandu acara kesempatan malam hari semangkin Kak Dintong Pedibau susunan acara sebagai berikut. Acara pertama Ingki Kadinto pembukaan Iftitabi Suratil Fatihah
Sedilam hal kadinto abdi nyoon kasabtan epon kaangkui muka deka ajudan semulja Kiai Bukhari sedari sompernangka. Teralajutaki kalabat acuman partaikan sekapeng dua. Engki kadinto menangka pamawasan Yasin berjemaah. Sedilam hal kadinto pada esapue sarang ajudan semulja Kiai Abdul Khalid. Acuman partaikan sekapeng telok. Engki kadinto menangka pamawasan tahlil. Sedilam hal kadinto pada esapue sarang ajudan semulja Kiai Haji Imam Kusyairi. Teracuban partaikan sekapeng empat. Eki kadinto minangka pamawasan salawat Nabi bimahallil qiyam. Sedilam hal kadinto pati pimpin sarang Jamiatul Hadrah Al-Banjari Barakatul Osman. Acuman partaikan sekapeng leba eki kadinto minangka mau'idatul hasanah. Sedilam hal kadinto pati ijar paaki sarang ajudan semulja Kiai Haji Bukhari Muslim. Tor acara kadinto pada ipungkas sekelaban pamawasan doa. Sedilam hal kadinto pada ipimpin sarang ajudan semulja Kiai Haji Dahlan Misbah. Sakadinto seteja rentetan acara seperti alam paaki nang kesempatan malam hari semangken dan seteja para masyai seampun kasebut asma epon abdi negara terbit tertib tak manabi ibuan ulang dari abdi sebagai pemandu acara. Dari abdi pribadi, saing kepada kehilafan, kakopalan, tutur kata sekorang sopan, abdi nyana sopora sobung batas epon. Hadanallah wa iyyakum ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seteja masyai, baktoh tertempat abdi negataraki.